abusua maame oda screen so yi e de na asema kodan Lawson TV for na say Lawson FM for na ni tintini tietie mu nyina ne say oso o mamienu ketwa no e wo outside na pani no e wo Ghana ha sei tie ni e follow page we na say share mo bibia no tie bi ketwa no outside pani no e wo Ghana ha ana ketwa no outside na asidan na ne wasi fie kese o mama me na ide akotena mu bi na sebi on ketwa na ide sa hwe maame no ane na enumu no disika bre maame ne so de on fan to no ho no oba Ghana na ne obagina o ma like the obi o maso like o maso aye ena onua pani so ekọ odwa so like obi a won so ye business woman no ko odwa so no ni sika ode koyo no so abede akọ no from maame say osre na ombo ne bosia na maame ni kire ma kire say oh onua keto ne sika na anya hwe kra na ede kra na onua nti odi me de be ma na wonya sika na da maame na me de ahye da beto ya me fa no ene no otam onua keto ne sika ndiko ma onua pani no na ode man na rawosam ne say within some few weeks and the bucket one free outside the bag and no buy no busa maame ne say ma me sika na me de ma won my bedroom tino me hia e de aye ma de kakra na maame free onua pani kan say onua keto aba no busa sika na asem ti misro ye na fa bre na me fa ntu baby a me fa no ofre onua pani ni bia na me de bebro na me de bebro ma e busy me ya de me yesi tina fa abro maame ne so ene no koka kire keto an say sei na sintimi do sika ama onua pani no nti wo so onya ho de ma me na me da beto yam fa eno na keto an so won ti ase de nti na ode sika ma o ma me so on to gini di to on fan to ma no ma me na fa mo ni nua pani ma me ne de meet maka say enye say wo share that because hu ni say mo nyina mo ye niafo nti no nua ho a kire de o say me de e ma no ko ani boy ko chi ena ketwa ne sese wotimi di sika na ono ne job a me ne di no abre ne so fan to no ma me na fa ma onua pani ne dia ene dan na ono na si a ma me ne tim no ma me ne ntu ontum free efie ho no ena sa on hwe ne bi otufro on so on hwe ne bi wanto se ode ye ode sika ne be back me bu se o se wa even though your ma me nti se o ma me kra ade wusika akobwa onua pani a like obuo fukura na e wo so wutimi pamo ma me free efie a wasi ne mu so wontum free me ko onto so this kind beba wo ka obeye de wo de yankuti se oni bi na no wo kan mbra me se me maye mienu ba kon aburuchire ba kon wa ha enti ketwa na wo aburuchire wo na asifie na metimu na sebe wo hwe me enti o discover ma me to ho ena ni nua pani ni ko kwan so no ko kire no to ka kire me na me face ka no to face ka 235 ma no be de ma no na o de ko ye na be e ko be na wo twi me nsem na bru kire ni bai na je se me ye nkonta kire ska ne so akodi ono ho me friend na wo se wasade ko na me se yama unua na ba me de beba ntina wo se me bo onua na mane me kokan ne ejansem bebre tintokwa de no ka kire me se odi ade abre me na me de amani nua ne dia bi ntufie ho ena me frɛ di scan wono bo na mane ena onua no pake ne ma no ko se okọ be saba abeyi me ne ma to agu me nso me ntimi na me yi me ne ma kogu madam fu fi da so go